Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep kap mania fila pan call haki niki number UMLA jongka Amlarem constituency uba Lakmen Rumbui haga santarik ujemang arjar arpusan ula pli ya ka ying school bathamai jongka Demtring wa thang government lower primary school West Jaintia Hills district kabalatei haga jinglut kabakot saufulai laktengka lengbaga state mission education phase 2 jong snem arjar arpulai arjar arpusau kumban supentip hangni baga Demtring wa thang government lower primary school bala seng house nem khat kandai spa nyobulai kalai kendo jing bha namar bahagi snem ki bamanswa ki khenna school bat ginong hikai ki haban syong haki kamra kelas ki badap da ko bat ka khti tang supoi ka ayam slap siok mena ya ganong telang government secondary school datang ko kerdan chaka high secondary school ko waka science waka arts kini to ki kam yang ka sarkar ki wakamon upentu ya ka pure ka putih kaste to ka konsigyo na kajing angut kiyong kamon open kukerdan ya ka RMSA secondary school RMSA school kamjula ya ka RMSA hapo kam chinong mustam ceka higher secondary school na gitu daman ki partially daman ki kiyong ka sarkar kanito kajing laliti kawa engkam i kam ginong mikmat kaman utulad dalam pan kichnang la usnya thoi ba ka o chief minister hagilang education na nga yo chief minister wo pariske kami bon ki sarkar ki tam uchayong skola yo paisa hanray ka sarkar ko lam chief minister idiya kam to konsigyong na bonik ka ki yung skor nduna ya ka sophal tuli ka ya jirat nagaskar yoman nagaskim state education mission yoman nagiboda area yoman nagamali scheme yoman naga MPs ka yoman naki scheme kiwitwan scheme di MSDF yoman naki PMKKY kambal TV kabat ong wehen tu neba kata kita train Presbyterian Secondary School dam yo ka lembaga PMKKY kambalip haulak yo penhe yo kata skor naga arpa phalak ko dia chwaki hajnisna kini to kajing lailiti tanga unity wato I kam gibroto kajikrelang kamu I gumamu wilo bro o rap chimet rem kamute education man kali kawi ko ang kantam dang mangkawi o chief minister dang announce wato sampaw kuliki school uya ko china building kamo sampaw la kawi ang kanta I kam ki bruto ang kam kna school kat ni kam ki begi pa I omi naiwan uya ay ubo school kamo nanda pass matric DM scholarship ang yung post matric scholarship ko sarkar kawad iga nasnya ko man po kani budget session kalau chief minister da announce sanrujar semen kena skor uya ki lembaga scholarship lembaga state scheme kini to kajing yang sarkar yo pun slur yo ayo kita kajing nang kajing star to yo dokat yo kre uya kam sarkar rei wagi khmat yang wakam kre kat kam kejuk kat ni kaman ile siap kemen betul ka skor watam dan begini ketahu kebaki nak kena skor ini nalor ka garden kitchen garden kambo onggi kebo em hagani skor dayo kini ke hendi hektar kiyo lan kini ki kena skor yang I kaman mandeheg iu lagi ni ba
kami kami ka jing start na school kami ka develop ka skills kiyong hapo ka chinang katao kami upai iyo to ulay ng step man kami ka chinang den ting yo ang hapo ka ni katao yung man kami ka chinang ka hagiat haka ado hakway lahiyaw kulayhat siyak man na bato dang ni katiyaw ko dep ka sarkar makaliya daira ya katay kayong tau ada ceki nong ada yang ada chnong hagajing sedang mangi ka handai suki kam lamba ka jing start lamba ka jing yi ka jing training kerman beto wanra ka jing mento dekat ya kinong ada handai ya ka chnong ka tau yang